Yesu mwana w'Imana yakugezeho ushira ubwoba bwamurika. Yesu mwana w'Imana yakugezeho ushira ubwoba bwamurika. Yesu mwana w'Imana yakugezeho ushira ubwoba bwamurika. Muraho neza inshuti bavandimwe, inshuti za Bienvenue Pro Official. Twongeye kandi twagarutse. Aha ni hahandi twatandukanye ejo bundi. Niho kandi twagarutse. Nongeye kwishima kongera kubana namwe muri uyu mugoroba w'uyu munsi. Ariko uyu munsi sindi jenyine. Ngira ngo ko murabona iyindi shusho hano sha. Uyu ni umutumirwa twazanye kugira ngo tuganire. Uyu munsi rero ko bimeze. Ndamukanye y'abantu bose igomba kuba twirwaneho. Kubera ikintu kigwana yakoze. Ariko harakazi bari mu kuvugana ko keza. Kavuga ngo umuturage kwisonga. Aha nganaho umusoda umusirikare kukirindi ako ni aho ngaho kayaca no guturino kabisa. Uyu munsi rero bavandimwe kuko mubibona turi kumwe n'umutumirwa wacu. Ngiye namaze kwivuga reka nawe abibwire kugira ngo dukomeze ikiganiro. Karibu. Urakoze cyane inshuti yanje. Asante sana. Amazina nanje nitwa Rwenyabuza Jean de Dieu. Mfite channel yitwa Rwenyabuza Jean de Dieu Official. Cyangwa se Rwenyabuza Family. Nuko niko imeze. Uyu munsi rero ndaha ariko turi kumwe n'umuvandimwe naje wanje kuko yabibwiye shaka kugira ngo tubwire ibyo tubasangiza kandi byiza bibafasha bikanabanezeza. Urakoze cyane. Urakoze cyane inshuti yaje. Rero bavandimwe kuko mvuye kubyumva uyu munsi twaje dufite amakuru masha. Ubuheruka ejo bundi twako tuganira namwe babwira nyine ko tuzagenda tuzana ibintu bitandukanye, indirimbo, kuramya Imana, guhimbaza ndetse n'ijambo n'ubuhamya. Uyu munsi rero umuvandimwe niwe bufate umwanya uhagije kubera ko niwe mutumirwa. Umuhagarikizi kandi azafata umwanya munini iyo abashinzwe gutanga imyanya ku bandi. Rero uyu munsi umuvandimwe niwe udufitiye amakuru ari butugezeho. Rero hari ikiganiro nabonye kuri channel yiwe ya Rwenyabuza Family Official. Nimba nawe warakibonye ikiganiro kivuga ku mateka y'umuryango we, bikurikiranye n'ibintu byagiye bibiri iwacu by'intambara, ibibazo byo guhunga n'ibiki byinshi. Ariko uyu munsi icyatumye nategereye kiriya kiganiro, ndavuga ngo nzo mutumire nawe sose azane kuri hano azozanga yongera tugiye amakuru neza. Urabona ko hariya abiganje mu kiganiro n'abana niyo bagiye batubira amakuru izo bagiye bahura nabyo batandukanye n'abavyeyi bintu bitandukanye. Ariko uyu munsi ndavuga ngo hari ahantu umwana yagarukiye ibunagana igihe bageze ibunagana, ariko ntiyahavuga neza kuko nje numvaga nabitekerezaga bitewe nuko byari biremereye. Rero uyu munsi nazanye umuvandimwe kugira ngo ari amakuru umwana bari abantu batubwiye yongera dusubiriremo kubera ko iwe n'umugabo ntakitse ariko abona icyatumye mbizana. Icya kabiri rero uyu munsi rero murabona ko turi kumwe na kandi kantu hano turaza no kubaririmbira akaririmbo niturangiza. Byose biri aho ngaho turaza kubigeraho byose, ariko bana natwe komeza ubane natwe tudusigiye kugira ngo dukomeze wumve byiza biranga. Rero nshuti uraririmba uzushobora kuririmba jewe vuga ngo ndaririmba ariko cyane aho nagorewe ni hano. Hanga niho
niyo suka nakwikiye noneho gavuga ngo uyu wacu araririmba uyu nguyu mwamubona ahangaha iruhande rw'iwanje uyu nguyu ni umuririmbyi ukomeye uko mwamubona ahangaha ndicara y'umuntu ukomeye rero byose murabibona hari imbere rero reka tuze kumuha umwanya kugira ngo aze atangire aje mu kiganiro nyirizina. Karibu papa. Urakoze cyane ugize neza cyane kugira ngo dusangize abantu ikiganiro cyacu. Tubahaye kazi mwese muri iki kiganiro kugira ngo mucyumve kigire cyo kibafasha. Buri buhamya bw'umuntu bigisha ubundi ikindi kintu cyane cyane, kandi ubuhamya ni bwiza cyane kuruta tekereza n'ibindi. Twabibwiye amazina mwayumvise, ariko harakantu nasize ariko narakavuze ubushize kavugewa navuye ko ndi umugabo nubatse ngira ngo ko marabona aka kantu nakamenyetso kaza kagaragaza sore nakibagiwe yuko wopatana je nakibagiwe kandi naje ndubatse akana akamenyetso kaza karanga nyine umuntu wubatse ufite umuryango. Hanyuma rero inshuti zacu reka tubabwire amakuru magufi cyane y'ibyo twagiye tubona, ibyo twagiye ducamo. Tunashima Imana kuba tukiriho uyu munsi wa none kubera ko twagiye duca mu bintu bitandukanye. Ntabwo ariko twaciye mu bikomeye cyane kuruta abandi. Buriya abantu bose bazagira ibibazo ariko bakarutanwa iki amashimwe no kumenya gutahura. Hari cyo natahuye muri biriya bintu, nibyo nshaka kugira ngo nganirize n'abandi n'ubundi. Niba byumva hari ushobora kuba yaragize ikibazo kiruta icanje, hari ushobora kuba yaragize ikibazo kiri munsi y'icanje, hari n'ushobora kuba yaragize ikibazo twanganyije ariko atashoboye kumenya ukuntu yo citwaramo. Rero iyo abyumvise akumva ko hari ikibazo nawe yagize kingana n'icya mugenzi we, biramufasha kugira ngo ibitekerezo bigaruke cyane kabisa. Hanyuma rero nkuko warumbajije ambaje ati wabonye ikiganiro ushaka ko rero nakubwira amakuru y'urugenzi rwacu tugeze ibunagana kuko abana babivuze hari ahantu handi yamatsiko hariya hari indirimbo izivuga nimba ari mu gushimisha nimba ari mu gakiza simbizi ngo sinzibagirwe nakizwaga ariko naje sinzibagirwe naboneye ibunagana nikigorogota. Oya igorogota ni heza haraducunguye ibunagana sinzi ukundi akandi kazina no hita ibunagana sinzi ugusibye ko ubunyine harejejwe ubu harejejwe harejejwe ubunyine hariya niko hameze nk'iburayi arakanduka habaye keza mbese gakuraho umuvumo wari uhari hari umuvumo wari waravumwe umusaza yakoze n'abantu tutazi tutovuga ariko nyine Imana ishimwe ko yahatunganyije. Hagati aho intambara zarabaye nkuko mubizi iwacunje wa nari ntuye ni mu bibogobogo ahantu bita ku Mugorore nakundaga cyane n'ubiyo mpatekereje nzanamangira nk'ikiniga yari kwivuka ku Mugorore sinzi ko nashobora kuhavuga. Intambara ziraba turahunga, intambara zatangiye ari ku munsi wa gatatu hari kuwa kabiri mu rukerera mbese saa 11 za mu gitondo intambara iraba ifata akarere kose turahunga. Ibyo abana barabivuze kandi sinabibajijwe. Turaza turahunga twagize Uvira iminsi 2 tuva Uvira turaza duhuruka i Bukavu. Tugeze i Bukavu ntabwo twigeze duhagarara, twahise dutambuka turinjira muri Lake Kivu muri kiriya kiyaga kinateye n'ubwo narasetse arakanduka habereye iyo nkibutse kandi nyine nuko twari mu bibaro ariko ndaseka. Hari umugabo umwe twari turi kumwe arambwira tugezega mu nyanja hagati iwe tiyarazi kuko twuriye tiyarazi ko twanagiye arambaza ngo ese nguko nimba ngo ibato yananiwe kugenda ngo ndibo tubwira ngo badukura ahangaha tugeze waba kure gutese iyo ntegereje ukaza kaze nuko ngo twari mu kiyaga hagati iwe tamenye ko turi kugenda
abyagazaho nyine mubwira ati ngwino none nkwereke how tugeze mujana ahantu hari ahantu ariko duca nko hijya twaja mbese ko kwidirisha harangiza amazi ndamubwira turi mu mazi hagati neza ti wewe ntwamenye uko byagenze twagiye ahubwo nari asinziriye oya ni nkaho iyo niko tekereje ngataramenyereye cyane kugenda muri bene bira bintu by'amazi nyine umuntu wari bimenyereye amamodoka ari n'amamoto ariko ibintu byo mu mazi atabizi nico catumye ngira ngo mbaza kukabaza hanyuma rero turagenda twarutse Goma bukeye turasiba Goma twagize naho iminsi 2 tuva Goma rero dutega imodoka itujana ibunagana kugira ngo tuzambuke tuja mu Buganda ese tukira aho ngaho ntaguciye mu ijambo kandi hari ikibazo ngiye kubaza kandi wenda mu badukwikiye ashobora kuba wenda hari n'abazabyibaza nabo batafite igisubizo nimba waragiranyije kuva Bukavu no kugera Goma kuri bato n'ahantu kuma amasangangaye jewe simpazi kubera ko hari ahantu ni kure ni wacu ariko nzanibaza nzanumva gusonga Bukavu na Goma ngo uco mu mazi ariko sinzamenya ngo nahantu haresha gute ninga amasanga akanga tugereranyije n'ukuntu n'umwanya mwagenze en fait Goma na Bukavu ni kure hari urugenzi mu mazi nzanibuka twinjiye muri bato hari 2:00 z'umugoroba ngo twinjiye 2:00 z'ijoro duhita twahagurutse hafi nka 3 zuzuye turagenda mu mazi twahurutse kuri mbese duruka ku kivuko ca Goma bwa bucagurikana kuri aeroport aeroport mu Gifaransa twahurutse ari nka saa 11 za mu gitondo urumva n'urugenzi rurerure ntabwo ze nashobora kurokaliza neza ngo mvuge ngo byabara ari birometre bingana uku cyangwa se amasaha hari igihe bivana na bato ukuri kugenda swate yihuse swate yitonze aho ngaho birashobora kuba byenda byatwara amasaha make cyangwa se maremare bitewe hari yaba iri mu mazi ariko twe yari itujije hari atuje birashika ko byenda kwa twaragiye amasaha menshi biterewe ni bato ko iri kwitonda cyangwa se ari yo masaha nabandi basanzwe bagendera tugereranyije wenda ni nk'amasaha 8 hafi nk'amasaha 8 kabisa arashobora kuba yagera hanyuma rero tuvuye Goma nibwo twateze iyi modoka dushaka kwerekeza Bunagana mbese tuzambuka Bunagana tuja mu Buganda turagenda twara abantu benshi hafi ngo imiryango igera hafi ngo kuri 28 twara abantu benshi gusa zari ngo zigira abantu bakeya nijoro ufite abantu benshi kubera ko nyine Imana yangiriye neza ndi munini cyane ndi munini hanyuma rero turaza tugeze Bunagana hari nko mu gihe cy'isaha 7 z'amanywa tuza kuhagirira ibibazo duhura n'abasirikare abasirikare baradufata baradufunga umwanya munini cyane noneho bajama ni beza kandi ari babi noneho baradufunga ariko ntibatubwira icyo bari kutuziza ntiba dusaba ibyangombwa ngo batubwire ati ibyangombwa biri he ngo tubibure bahise batubwira gusa ngo ntidutambuka aha turasubirayo aho turabaza se kubera iki mwamuja kudusubizayo noneho baradufata badukuraho twari turi ku muhanda baratujana mu nzu baja kudufunga noneho tugezaho bakagomeza kuja kudufungira mu tuzu nyine twarimo n'izindi mfungwa z'abasirikare je abanije bafata banjana ahantu mu kazu ngo bashike mu kazu baravuga ngo nizane ivyangombwa aho ngaho bwamugeze Bunagana twari Bunagana ariko nyine ku mupaka n'Ubuganda urumva ko nubundi kwari tukiri mu gihugu cyacu barambaza ngo ese ivyangombwa byanje biri nari mbifite ivyangombwa ndavyerekana ngo mare kuzerekana icaje kuba ikibazo cyansekeje nubu iyo ngitekereje nzangira ibitwenge no nari ngira carte de service y'akazi kanje urabona ko nari nyoboye ishuri
noneho bakaduheza amakarite de service. Uyu ngo yari mwarimu. Noneho kurangabanya nari nyoboye ishuri, uri prefect, nari directeur, wari uyoboye ishuri rya EP Mugorore, ishuri rihembwa na leta. Nari n'umuprofesseur ku kigo cyitwa Institut Boneza. Hanyuma rero nkagira carte de service, nkagira carte de lecteur yanje, nari mfite na CPGR. Noneho nzakubwira ikibazo cyo gufungwa. Fungwa kubera ko mfite carte de service. Ibaze icyo kintu, ibaze ngo uzize ko ufite icyangombwa kiranga akazi ukora. Kira gihugu cyacu nyamara ni cyiza, nta kindi gihugu bafungira umuntu uko afite carte de service. Noneho ndahagarate se abandi iyo bakifatanya icyangombwa runaka niho uburokore. Ahubwo iyo ufite carte de service, iyo baguhezira carte de service biba bigaragaza ko uri umukozi wa leta. Ubundi tugomba kuzira carte de service, ahubwo niyigukiza ariko nje narayisize. Noneho tugeze aho rero barambwira ati wewe kubera ikarite yawe tibariko bavuga kuko zena ndakwije ibyangombwa, tibariko bavuga kuko ndafite uburenganzira bwo kuba naja mu kindi gihugu, banziza ko mfite carte de service. Kandi mu bandi bose twari turi kumwe n'abandi bagabo twari kumwe tawe babajije icyangombwa. Noneho nzantekerezaga kuko batuzijije ko nari mfite carte de service. Noneho bahita bafata umwanzuro, baradutindanye cyane. Hari n'ahantu habi, yewe niho hantu nasubiye kubonera imbaragasa. Uzi icyo bita imbaragasa? Baragasa noziyo. Nabonye imbaragasa, mbona n'abantu bafite inda. Ako kazi bari banjanyemo. Nabonye abantu bafite inda. Ahubwo biragaragara ko hari muri prison. Ni naga prison ariko nako katari kiyubasha ukuntu. Nabonye abantu bari bakarimo, mbona bafite ubuzima busa naho butari bwiza cyane. Noneho baza kudukuraho, badukuyaho batwurije imodoka batubwira ko tugomba gusubira hehe Igoma. Turabwira ati nyabona twe turi impunzi turi guhunga kandi cyo twahunze ntikirashira, nose muri kudusubizayo ngo tuje gusubira ahantu turi buje kuja gupfa, ahubwo mutubwiye ko tugomba kuja gupfa. Baranga finale mabyaje kurangira badusubijeyo. Turagenda rero imodoka dusubijeyo, twagiye nk'urugenzi rw'isaha n'igice. Tekereza ahantu twagiye urugenzi rw'isaha n'igice ku modoka n'ahantu kure. Noneho tuza kugira amahirwe tuhahurira n'undi mugabo w'imasisi, umugabo mwiza cyane. Aratubwira ati nyamara jewe ndaza kureba ukuntu ndibuze kubatambutsa. Aratujana mu nzu, atwicaza mu nzu twese n'ababana, harimo ababyeyi bahetse abana n'ishore y'abakecuru badashoboye. Hanyuma rero muri yanzu tuza kuivamo saa 2 z'ijoro. Ariko uburyo bwo kugira ngo twambuke byabaga ngombwa ko tugenda na moto kuko twari tukibonye imodoka bwari bwije. Twurira amamoto, ugafata abana 3 4 ukabashira kuri moto. Hanyuma rero n'abandi bose abantu bakuru uhetse umwana ugasanga bari kuri moto ari 2. Tubikora muri ubwo buryo. Ndatekereza ko twari hafi nk'amamoto aza kugera nko ku 10 nimba atari 9. Noneho kubera ko imiryango yari myinshi, mbwira abagenzi banje twari kumwe, ndabwira ati mwebwe mwabagabo mwe ni mutambuke muje imbere muyobora abantu n'aba bavyeyi, naje ndazi inyuma ndebe ko iki gikundi cy'abamama batashoboye bafite utwana duto nabo bahavuye. Kubera ko birasa naho inganje wari usa n'ubashoreye, nubwo nyine harimo abagabo bakuru ariko ntibari bamenyereye nyine ibintu byo kudirigana bene kuriya n'abasaza byari bigoye. Hanyuma rero tuza kubikora muri ubwo buryo. Abambere barurira, igice cya mbere cyari kirimo n'abamama bamwe babaye nk'abatoya, icya kabiri cyari kirimo abana, icya gatatu nico cyari kirimo rero abana banje bwite n'abandi bana ba mukuru wanje n'abashiki banje.
noneho baragenda babagabo baratambuka n'aba mama bato baratambuka moto zibiri rero zari zihetse abo bana bose barabana barindwi noneho bageze ahantu imvura yari yaguye hari ubunyereri bikubita hasi baranyerera burya rero bari gushaka uburyo babyuka kugira ngo bagende haza kuba ikibazo babasirikare badufashe ku manywa n'ubundi barahaseruka bahita bafata babana tibabafashe ngo barinde ko abari inyuma boza kandi bari babimenye ko turi inyuma kuko bari babwiye ko abavyeyi basigaye inyuma bahita bafata abana babinjiza muri quartier barabahisha naje ndaza nabandi bavyeyi twari turi kumwe tugeze ahantu hari akabariyeri naho kakabariyeri karetse bajya abana baratambuka twebwe ngo tuhashike barafata noneho abana bafungirwiyo natwe dufungirwiyo kubera ko nje nari umugabo nyine ndabisobanura ndagaragaza kudiringa nabo banyatse $80 ngo nimbaheze $80 kugira ngo tambutse abo bana ndabwira ati $80 ntazo mfite barambaza ngo ese mfite zingahe mfite 5 kujya kwabo nyine mfite $5 kandi ntibari kuvuga amafaranga ari y'amakongomani bariko bambaza $1 nanje mbabwira ko mfite $5 hanyuma rero barambwira ati amafaranga ya nyuma dushobora kwemererwa ngo utambutse abantu ni $50 nababwira ati ntazo mfite rwose mushaka mwatorera ko turahunga kandi namwe muri kubona abana bangana bacyo ndi kugenda ngaburira ndi kugenda nyishurira barambwira ngo reka bangabanyiriza barangabanyiriza ariko n'abana beza bavuye kuri 50 baje kuri 15 rubushingiza noneho bitamfata amafaranga sinigeze subira kuvuga ko era ko numva bamirira umwuka mfata $15 ndayabaheza baratureka turatambuka hanyuma rero ndakomeza ndagenda nshitse rero kuri bariyeri y'abasirikare ba Kongo kandi n'abagande noneho nsuzumye sanga abana ntabahari abana babuze baje babavye itese byagenze gute ko ntabana bose bahari barambwira ati abana bamwe ntabahari abana bamwe bafashwe n'abasirikare kandi abasirikare babafunze ese aho babafungiye mwaba muhazi kugira ngo tuje kuvugira abana toya ntabwo twazi unabona amakuru babwiwe mfata wa mugabo wari udufasha nyine uburyo bwo kwambuka ndamubwira ati noneho rero turebe ukuntu turi bushake abana yibaze gushaka abantu nijoro mu mwijima utazi uko bagenze byari ibintu bigoye cyane ibintu bibabaje ku mutima hanyuma rero zaje kuba ngombwa ko wa muntu ambwira ko agiye gushaka abana aragenda aja gushaka abana ageze mu nzira yahise agaruka n'umurindi mwinshi cyane ambwira ko nubundi bajya abasirikare babosha abana badukurikiye natwe baje kudufata none rero ni mwambuke mu Bugande bwo mufite uburyo bwo kwambuka mwambuke mu Bugande hanyuma njewe nkurikirane ikibazo cy'abana baratujanye tuja mu Bugande kuko ndi hari kure cyane duhitira hari inzu twahitiyemo turaramo ariko nanti yari tworoheye abana uvuze ko baje kuboneka gute abana aho garero turacari wa mugabo gasubiye yagiye kudiringa n'abajya abantu bafashe abana noneho yanzu dushitsemo nayo ntiyari yoroshe twarakise barabanyaka baratubwira ngo kugira ngo abantu bose bararemo turatanga $80 nizo nyine twanatanze $80 abantu bose bararuma noneho habaye igihe cya 10 z'urukerera mbona wa mugabo baraje arambwira ngo abandi bose ni bagende bakomeze baje mbarara hanyuma rero wewe usigare utegereze abana bari buze kuza mu gatondo bukeye banze kubampa nijoro tugeze muri yanzu amaze kumbwira ko abandi bose bagomba kugenda je ngategereza abana narasigaye muri yanzu iyo bajana aba bantu aja kubategera imodoka zibajana mbarara nje nsigara harya ngo twatandukanye nabo 10 z'urukerera nicara muri yanzu
saa 11 za mu gitondo 6 ziraba ndi muri yanzu nje nyine saa 2 saa 3 saa 4 nta communication nari mfite nanavuye ku murongo kandi simvugana na wa mugabo simvugana n'abajya abantu banje bagiye simvugana n'abafite abana nta muntu numwe twavuganaga nta makuru mfite mfungirwa muri yanzu imagine ikintu nkico ntawe mvugisha haje umugabo umugande akamvugisha ikigande sinzi nyumva ibyo ari kuvuga nkabura nico namusubiza ngaceceka gusa nyine ufungiwe abantu wenyine nije nyine kugeza saa 7 z'amanywa abandi uyu mugabo yabe niba n'inzara yewe inzara zijyana nabi ariko yagezaho ishira irashira irashira yakuriye nyine cyane ariko ntabwo yamazwe nuko yandiye cyane garashira zatewe nuko situation kera nari ngezemo yo kubura abana yo kubura abo twari kumwe bose numvaga byagoye cyane n'inzara nta nariko numva hanyuma saa 7 zigeze hani ka saa 7 n'igice haza umumotari rero uwo motari yari yaje mu bamotari bamwe baje mu gitondo baza gutora abajya babyeyi babajana imodoka zirubatorereze bajana Mbarara arambwira ati ngwino rero abana baje nze kukwerekaho abana bari ndishima ngenda nguwe neza mfite numva ntangiye kugira morale amatekereza abana banje kuntu mbabuze imfura yewe imfura amaraso yanje nanayabuze imfura yanje namushiki wumukurikira namushiki wanje n'abandi bana ba mukuru wanje byari ibintu bitoroshe hanyuma rero biza kuba ngombwa ko tujana n'abamotari aranjana ashitsantu muri gare mushika muri gare ndambwira ati nyerekaga abana bari tindindagira nze nkwereke aho bari naho namuherukiye ahita ncika mwacike ariko nza kumubona ahantu hajya ahantu mukurikiye kuja kumubaza ahita ncinyuma ho gato aragenda avugana n'imodoka ya polisi z'Ubugande ababwira ko yabonye umuntu utari umugande mbese utari mwiza yashakaga kunyita ko ndi umuntu mubi mbese kugira ngo ashaka kungambanira kugira ngo babone uko bari buze kumfata kugira ngo iwe abone uko amvaho kubw'amahirwe buri Imana ni gitangaza nasanze Imana ari gitangaza ntabwo iwe ivyo yatekerezaga ko ari byo biba ari byo byabaye ubwo nahise njewe umutima ukubita hase uriya muntu kweri iriya modoka agiye kunzanira yanjeje nyine iriya modoka yabari Nyabaki Imana ubwo hamari tasokamo polisi wa mugabo yamazarambira ngo imodoka uri bwinjiremo n'iriya genda binjira hera hanyuma rero mukomeze mugende bakwerekaho abandi bari ndayitinya nanje nahise nkwepa ya modoka cinyuma ngongere ku muhanda mpita mbona umugabo wawe uhamagara ko agiye Mbarara ariko muri taxi voiture ndavuga ati nanone nyine nimba rugufa napfuye pita mfata umwanzuro wo kwinjira muri ya modoka mwonyijire muri ya modoka sanga n'abantu tuvuga ururimi rumwe bari kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda turumvikana twumvikana bambwira aho bari kuja Mbarara ndagenda bajya abantu rero nibona haye namba z'umuntu bari mu Bugande wamfashije mbese anyobora uburyo ndi bugende ndamushimira cyane niyazanabona ikiganiro azamenye ko namushimiye n'umugabo witwa Pasia umugabo mwiza cyane ugira umutima w'umweru Imana imumugisha kweri nukuri Pasia yakoze igikorwa cy'abagabo wa oya ntiyandangiye gusa yarananchumbikiye mpamara iminsi nkine kandi ubona yimaze nubundi nawe asa nuri mu kibazo cyo gushaka kuntu abana basa iwe n'ubusanzwe ni umunyamugorore w'iwacu ariko agira ubufura turamuzi ni imfura ariko afite hakomoka uzi umusaza bazabita Spiri ndamuzi umuhanyi wanje yanangabinka no umugabo mwiza cyane ni umugabo wangabinka ni wese ni papa ni wese umugabo w'imfura kabisa hanyuma rero
mpita nkomeza muri ya modoka n'abamugabo aranjana ngera Mbarara sanga bajya bacu bose bagembere niho bari twarahicaye nibyo rero navuze mu kiganiro cy'ubushize famille irahaguruka yose uko ingana famille yacu ya Siribo irahaguruka abari mu Rwanda bari muri hehe mbese batangira kwirukanga mu kibazo c'abana bari bukunta abana baboneka naho abagabo babonye ko tugiye bahita bafata abana le même jour bamabo buriza imodoka babasubiza Goma nibyo zabindi mwumvise wa mukobwa yari mavuga wa mukobwa wanje yari mavuga hanyuma rero hajya ngo bafunze imisi ngaho imisi 3 Goma bamaze ukwezi tutari kumwe nk'abantu mwibaze namwe kugira ngo abana batoya barafunzwe bamaze ukwezi mu buroko ico kindi kintu kibabaje cyane kandi nico kiganiro uzakenera ukireba kiri kuri Rwenyaguza Family Official kuri YouTube nuke na kukireba ikiganiro niho kiri abana bari kwavuga amakuru rero twazanye papa kugira ngo nyine ngo abisobanure neza hanyuma rero Mbarara twahagize nk'iminsi 4 turi kuruhuka twari tuvuvuritse turushe stress zaba nyinshi bitekerezo byarushe tutari kumwe n'abana gahinda katwishe mu mitima hanyuma rero biza kuba ngombwa ko twebwe dukomeza kubera ko nta buryo twari dufite bwo kwicara Mbarara kuko n'ubundi seho twari tugiye kwicara twahise dukomereza urugendo turaza turahuruka Nairobi duruka Nairobi twarukiye ahitwa Umoja turahatura niho twari turi ubundi famille yacu yose nibiri na bamwe muri abo twari kumwe niho bakiri n'ubundi nyuma rero zaje kuba ngombwa ko abana bavaho muri iyo prezo bari barimo babajana mu baturage basanzwe yewe bafata abana bagafata umwana umwe bakavuga ngo uraja mu nzuriya mbese kimwabo wabakoze agakobwa kanje karansekeye karambwiye ngo papa ngo bagazaduheza ngo ibintu byitwa umusururu rawuzi ni iki iwacu bazawiti umusururu bagaza bavoma mu bigazi ati umusururu bazavoma mu bigazi si bagaza mu bigazi cyangwa ni imbira bayitaje n'imbira iyo ni imbira bayitaje naho umusururu ariko nawe ni inzoga umusururu no mumera niyo bazita musururu kwa Kiswahili no yo nanize ko ari umumera no umukobwa wanje akavuga ngo papa ngo bagazaduheza ngo musururu nibaza ukuntu sinawe umwoye Jesi nigeze mu mateka yaje sinigeze mu umusururu ariko baza kumpera abana barambabaje cyane kumpera abana umusururu na papa ntawe yigezamo hanyuma rero zaje kuba ngombwa ko haza gukoraho ama intervention baragaragaza uburyo bwose bushobotse twatanze amafaranga dushaka amafaranga kugira ngo dukura abana hariya famille yose irahaguruka ndatekereza ko guhera ku mwana muto iwacu wari ufite akazi ukagera ku muntu mukuru bahise bakora ama contribution batanze amafaranga menshi kugira ngo abana bave hari abaze bahuruke byadukwaye amafaranga menshi tuza kugira amahirwe tubona umuntu atuzanira abana baraza barahuruka twagiye kubategera mu mujyi narabivuze mu kiganiro cy'ubushize nabaserutseho bafite imisatsi nyerukana bene iyo misatsi nari mperuka kuyibonana abana babanye tubi wacu baho bita mutubuki urazi mutubuki urayibuka ndayibuka cyane mutubuki ndabareba ngira ikiniga cyane abakobwa kanje karavuze ngo nari natukuye amaso tiyari kureka gutukura ariko nawe yari atukuye kandi we yari n'umusatsi utameze neza kunje bivuze nikaho nawe byazamukozeho hanyuma rero Imana iza kudufasha tuza guhura nabo turishima habaye ibyishimo nabona ukuntu ubwira nahise ntekereza bijya jambo ngira ngo ni muri Zaburi ryanditse bivuga ngo Uwiteka ubwo ngo yagaruraga bari bajanwe iminyago ngo twari ko tumera nk'abarota ico gengo inanga zacu zari zimanitse twebwe natwe nanga twari kwazimanitse ndabyishimwe nagiraga munani mu mutima wanje ta peti ndaki nukuvuga ko twese twararebanaga muri famille ukazubona abantu bose bara inshusho zarahindutse ariko Imana iza kutubwira neza abana barahuruka ubu turi kumwe nabo
ubu turi kumwe nabo kabisa zaduteye umunezero mwinshi turashimira abantu bose babigizemo uruhare rwose ubutabaye ifamiye hari abantu badusengeye kandi amasengesho kuri iyo umuntu utazusenga umuntu utazutanga umusanzu mu ifamiye ugende wumve bari abantu bataza batanga umusanzu mu ifamiye ugende mikosore muzikosore kabisa nje nabonye ico watumaye ikintu kinini cyane ubonye ukuntu batabaye noneho ari ibintu je ntekereza bikomeye cyane mwijuru hari Imana n'abamarayika byo ni ibintu bibiri bikomeye ariko Imana niyo ya mbere hano mu isi naho nzamara ko hakomeye ibintu bibiri hakomeye leta inyuma ya leta hari umuryango umuntu utazukorera umuryango mwabantu muze mukorera umuryango kuriya gukorera umuryango nukwigirira neza ninko gusenga ninko gusenga uzabumva abantu bazaba ngo tugiye gutaramira ngo barunaka ese kujya nukuri ntabwo rukuri pe kujya so gutaramira barunaka kuriya nukuja kwigirira neza twasanze gusenga ari ukwigirira neza iyo uvuze ngo bagiye gutaramira ngo ba bienvenue bijya bintu nta kamaro bafite icyingenzi no kuja kwigirira neza cyangwa ngiye bigasaje kwa runa rero iyo ntanze umusanzu mu muryango ngatanga umusanzu mu muryango uwa wigira neza wa musanzu ari cuza gufasha nawe yugize ikibazo bashingira kuri za bindi ukora gira neza izakugarukira rero ndashimira abantu bose bagize icyo bakora kubwo kugira ngo abana batugereho mwagize neza no kuri muryango turabashimira cyane umuryango tugira umuryango mwiza wa uriya muryango wacu nuko mpara bikubwiye ariko tugira umuryango mwiza no umuryango wanyu rwose umuryango wacu ariko abanyakarama twese tugira neza umuryango mwiza tumvise hari umugabo bakundira barakundana abanyakarama hari umugabo waririmbye aravuga ngo abanyakarama ngo bagira Imana ngo bakagira indege bakagira n'umudukari ivyo bintu bitatu birakomeye abanyakarama mwese aho muri mwubahwe ariko n'abasita abasita tkoroshe kabisa abasita ariko ni inshuti zacu turabakunda cyane abasita bose aho bari namwe mwubahwe cyane kubera ko mwabyaye ibimfura mwagize neza cyane kuzara inshuti bavandimwe rero turabashimiye cyane dushimira umuvandimwe wacu umutumirwa twatumiye umunsi wa none ikiganiro twakoze ikiganiro kirekire ariko mwumvishije ko uburebure bwacu si bubi ahubwo burimo amasomo menshi kandi burimo amakuru menshi abantu bo kwiraho harimo amasomo menshi bo kwiga ukumva ubuzima uko bwenda harimo amakuru menshi rero bavandimwe ndabashimiye kuko kubana natwe ndabashimiye kuko kurikirana ibiganiro cyacu rero twavuze ngo biri kuri channel ya Bienvenue Pro Official bikaba no kuri Rwenyaguza Family Official rero nshuti bavandimwe turabashimiye cyane muri abantu beza murakagira Imana muragahorana Imana yego uzacu umugani uyu mugabo azimigani cyane tuvuga umugani na ngo bura abantu ngo arukuntu bazavuga ngo udakunda abantu ngarakababura siko bazavuga ngo arakababura arukuntu bazavuga udakunda abantu ngarakababura hari undi mugabo wacu ikimasa cyo kigaze kugwa mu gikono noneho tugikuramo batomare ko gikuramo aravuga ngo ariko nguwanga abantu ngo arakagwa mu gikono cyagwemo rugondo uyu mugabo azari ikindi kintu abantu bamuziho azimigani imigani ya kera yose y'abasaza bose uyu mugabo arayigira cyakabiri no gukorana nawe nako zagutumira umunsi umwe zagutumira umunsi umwe uze kudusetsa gusanga bazaza n'abantu bose bagira stress zabakorera umuti abavandimwe muze hari muri commentaire mwandike cyo kumwifuza aho mwumva ko basobanurira muze mwatubwiye hariya azohasubiremo tuzosaba tumuhamagare ni mu bishaka rero murakoze reka turangiriza aha ngaha nakagaruka murakoze cyane Yesu mwana w'Imana yakugezeho ushira ubwo bwawe umurika
Yesu mwana w'Imana yakugezeho ushira ubwoba bumurika Yesu mwana w'Imana yakugezeho ushira ubwoba bumurika ntacyo turusha abantu uretse uwo Yesu niwe turusha batamufite ntacyo turusha abantu uretse uwo Yesu niwe turusha batamufite ntacyo turusha abantu uretse uwo Yesu niwe turusha batamufite ntacyo turusha abantu uretse uwo Yesu niwe turusha batamufite ntacyo turusha abantu uretse uwo Yesu niwe turusha